Pisoviwe. Jesu Christa akela ke diozanu vorgeba peteke lusia siro online nu kehu keba gori. Nepu pezie tie tisja ke vi ke sau kabeo tsidi. Ugoboti do samhe di por shole ke vi poti ke vi haula. Johan se ker sumu ker tenyenu. Siro ukepenyofu kizu kretor zodi ponyofliu kashazo. Kekwila mona temie kehu pori popele ke liu ka jata modi ke chache kehi mule ke tiola. Siro kizu bu jota tio di ukepenyofu ponyo ketsepie kizu nu shimo. Kizu bu pola kela kelie mule ke tio lazo. Jedo kershom hato kekwi getsugonu utio Ufakesa mu utio u kapie niepu zlake ugo keze tsali probo tsledo mu hagonu sheri pot tsali diegori le meniodi keze kelike terienu rosho chilenu tsali kinye ku mefa teta anie keshe sodi keze kelido
hedia sorunu get herdi get to die perledo asedesodo nie Jehovah tele hare arafa Jehovah sedio hari ke bache ke tsali chipie ke penyoki shudio nke pelepie ke di nomiagi moritemegi shehe sakogi gekrohi borija po ke hat yotatse po ki jenu lavotaya senge po markori diomotaya Jacob ke penyofe pie po ke krohi cheke liu u ke ni tomizo po ke mere pie Jehovah po ke penyofe gi cheke liu timu ije cheke shu zike sha musunu ke papete ke chachie ke to kapie baya ke sha Mibu une ke te ke jako la ke tocha chashia ke jau Java bie ke meroko zaya ke jau Jehovah ke diego prishia Jehovah ni cheko mi chepe vishia Jehovah nu ke tsu ke tako pubisishia Jehovah ke metoko priya Jehovah sike momieko pekrulia po merenyomie musami foko mengu pilia Deri kerejoko chawe bie pesu huaya petegezedi Jehovah ke chache dido tepu betela o Zion nke penyofe Jehovah sedi go petegeze siethalidi bezie tadiku hedia so chedeno hakizekeledo Yeah.
Hego kili kim he hego apetella bezeya. Hego ke tezie sedi monzun voya. Ndienu no hego kipu poti pettenun tezili su medozala. Sala hegon tezeya. Ison he teja kesa kabi he ketla bezeya. Jedo miliu zo sheri ki cruzo sheri upie ke gridi tu fodi lerbato mu hego piego tu fodi ntezia ke pilamona no am hapette se ke khakeba ke penyofa mu harunu no am hapette chepe visaya mu hapette che ke sasaya me domu harre viti sala su pele musu meredi hegon tezia 제도 해고를 쇼마도 뺐대 리비엔 위치리지 경무마도 무게mom하도 고 뺐대 리비엔 위치지 해고 트래픽 팀고 오디오 비주얼 팀 시로 어셔링 팀 가다린 베지야 노금하도 곰호자스지 고부금하도 잡부기누 게니게사 무태자 게사링우지 시로 제도 게처자리누 해곤 기 해누나고 메제멜로 게츠누 하피세 인게 즈게츠누 인디게 프르누 제도 해고년요 미크로본 데디케이트 비엔 즈게츠누 시로 해고 파스터 인디에세 게자게츠누 니푸 놈하도 하고 뺐댐 기누 해고부 인지에 무 메츠사지 해고부 누도 누레 시베비사지 무 해고부 프고사지 mum hapatenu nzar rebibu zapu zayetsuji Jesus on the chayowe. Amen. Hallelujah.
Romeko teta McFut teta Siro uke penyefer kreya ke jako pom harla ke keliko lazowe ke hupo tsasheri uze ke vila prezo ke tse we sibate go tsela ze ke mhibi jedo ri seyola chala ke le tsile do mu jedo liro Nepal la chake le tsile do hakenu Nepal ze ho presidi ke chacha go ke zali shidi chake le tsile do we Nko petekuri Nepalze si prebate seyu nu temeko kemeje mu he moba ke hirori pevowa mu sorkari ri kukre moba Nepal me hosoro hakevi kekra useyu giba kije petenu Gurkha regiment Gurkha refanyo ho tefa mu udo kevila usi kijenu kijetu kerekreto kerabaya mu hakodonu teta Nepal nuba Siro kijutu kerkreto Mount Everest ri Nepal nuba Nepal pakrotaliro Ganges River Plain nuba mu Nepal nu ethnic group Sarasuru baya seye ke krize ke pero ke cha mu sokariwe ke dimetho sebor ke chala Nepal ke jenu ha ke je ke thopo mu pacha ke he ke chen nuri ke thopo si Tiche Nikenya di Tata Tiki nu Nepal Republic Pochapar Deri Sorkari Kukre Kemo Uto Udonu Kezevi Kemo Siro Pato Cha Merekecha Hako Siri Seyu says Jozo Kijanu Hindu Kedirove or Bizote Sala Hindu Miero Grapi Greza Hitata Nepali Miro Hindu Mie Mu Greza Kerala Liro Buddhism Kemie ke hupuri uto unan medzile ke vi sokarizo baya deri Kristame chekete remo ukepelela fine suketeri tsaya Kristame za deri memejozo mu district hitenye pengu ba mu di petekonu ke hukipos ba pre mu kepeleme udonu tu prebasi je sidi ke cha nuna ke za sidi chaki de chile de cha poliro सरकारी खुखरे के चबु पाली के तोला छातो मु के व केरे के चबु हेली के तोला छातो किन्यू थेचे को प्रोनु दिले के वी वोचोरे बा के पन्यो फुबु उथेमी दोनु जपुमी पेसे से के तोला छातो सेउ के थोदिए प्रकेच ट्रेनिंग खापे सेकेल हु क्रिस्टा करताको जसले के वी छा खसे के तोला के पन्यो फुकी छातो ngotje cha se go ke puzu miri pete ke ze chake le chile dama dike ba ni ku jo ba no che zo shiri potia go kha yo tsala se no che do zo shiri ni po ti so ke bi ha khala shiri he go po che do nepal ni po se la chala de ke bi poti khala ke shala pe je to we o po je ba he go che zo shi these sila se nepal no ni po ke va ke bi ni po teme ko kremo teme lure ke zo ke seri que me je pibe ne po non teme do loro ne pu che se che viso shiri sala vor khala shiki de shili je je ne pu ko pe samoro di sokari ke sa ke de la ke so do te so do shiri si ke to me ne pu tem prime zo shiri ke de la be ko ta me sala se je ko shakala shiri ko bodo shiri ne pu se ke si me zo shiri ne pu ko bodo shiri mi me la ke de shiri he ko ne pa na ne pu ni ge zo shiri mi me be ko cha te ze go sila shiri he ko ni be wa ne pu jo ba he ko je zo shiri shiro 잘하시게 메딘 태안이 부 서카리 그렇게 저거 갈아시게 되실래 시로아니 부 고제 크리스타미 세이노 잡아야 되는 태안이 부 멘탈리로 우팀에서 셰페스 라시디니 부 고보도 시리 태우도노 아니 부 디에레 게비 게사시네 게비 테스게 자디 갈아시게 되시제 이니케 샤샤웨 부디 바바도 나고 카노 해고 살라케 샤고 란 베제 또야 부 대니 부 노체도 시해가 게샤는 라시게 도저 베데디 게티제 베 테세 살라샤웨 부저바 Amen. Có chiêm hạ sẽ vô
也不知道把我经给了出来的么，啊，小个好来的么。啊，经过那个多啦，别带我啦，才给了出来的这些。第一个吧，你不就好吧？一个这都是学的，一个你的老婆人都喏，你不结婚了了呗？喏，这都是学一个，你不的话呢，一个美国是老婆的一个，不知道老婆的，其实搞不出来的结婚了个吧，比较多。一个你不一个贴个照，个不好呢一个，还给grand就能够给了出来。对一个，你是哪个做呢？你不，你是个是这里，看了是两么大呀？对，不你不一个，个咋，个克个算的是学人不呢？是个连哪里的？他家可别好，只拉是说是我谁的你不，给地热别不，所以给没亚拉给来是这里，这样个白，但是的就是这种测试呗，阿门。Butiki vi hao ngu kele la, Terry nu ke tije khayu ke penyo fatsiya, ziu siro u program committee gori tije siyawe. Che do a ke thodi provinu ngu kaza se ko tole ro, chiliko kriudi kyo tapfa, ku kriudi kyo senunu kriudi me fakatso. Dile ki vi la kre tingi di sira kini na ba. Ngu le taro a ngu pete suche prakaza le to. Putsigi chayo samek. A nu ke nye ko ngu meche Deri njowe ani, noe ake yao mu azriuzo, ake mere ndiugi ba, nye ke shio ke chego du ate hitaji, abu ake penyofu die kage shego zele ke tola. Ndiegi ze amengu pile, abu hile ke tola, abu ake meru la mengata hije, amengu pile siliero ake la litio. Muno chenu ke chego husi tu le tio. Noe chenu ke chego medzi tu ya kamoko pete kawate. Mas he ke tu ko mharhe kemet huzo chela. Noe ki jenu ke chego pete nyorhum hedi vawate. Sela an japu de ko ani. Ach npridi peya mu an japigori priya tseketo. Ke to dio prekele mu rene ke le pete gom ho ke penifu. Just a kilo chetene, nigo bizye. Tisoviwe, istu Kristaur hakili uzanu, pete ke lulasia. Ugo pesigavom hidi, tiedoli ro, tieli ro child dedication Sunday ude. Unyonyo
kola ke chati mo how me jidi therianu ke thodi bo person na ga ju li ro chili khu kre budi me fe thenie se no pu ga ja hare unyo nyo sa Jehovah ma prozo nyo vasiu sa jakra pozo isi. Children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward. Chedo child dedication tiunu kikru soru inu unyo nyo me soru la theja chali gibi theza vorba mu a theza go pressure ko bu hakya sierli hakya khorlie keterde hakya khorli di ke chati be balie mu se sinu ko ke penyo fa dier na kada so achdo a theza go pressure do mu ni go ke 30 khorli bi ho ke rioli ro visie kraho vicha mu elivino kraho nyo visie kraho no khorli bi ke nievali ro thejasi kense thejasi liro ajao mu rokotyo nyo kense unye nyo fade thejasi sevali ro visionor hzo visionoli ro ke hezo mu asweno hzo nyo fade igori khole vi diuli ro ithan longchari ithan liro nochet mu pisila longchari nyo de Penguliro viroko ternyo viroko liro vilabizo mu kikrusenyo ternyo nyode se suruveliro vimenguno sopie vimenguno liro tejongol mu kahuli sopie nyofade ke hiro soru hagaha pomare thorwe muche do ke penyofa ke shoki mu ke pelemi gom hodzunu unyo me suru ha ko hala theja chali gi putingu gile ki deri pomareshi family month how hazedi che do ugo ke zedi mechuri ke hero suru ha ko hala chalin ba ke chanu le gadam hodza ke thodi po presodo isaya hepengwe die ke senu pugaja Jehovah thyo nyonyo go pette pethasodo Mu nyonyoko viki hip piletio isi. Your children will be taught by the Lord, and great will be their peace. Hanusigilie, unyonyoe kepenyofe vie. Our children belong to God first. Mikrnyo katsunu, unyonyo ke kanagaza, unyonyo senagaza sigaza kelebo pete giribaya. Ukrigazlazo. There you go hapo lesmo shogaza suhaliro. Unyo e kepenyo fa vie. U vie mo. Kepenyo fa vie. Sala. Ugo suledi. Jedo teja chagazunuri. U kashike. Unyo e kepenyo fa vie zo. Poti doyo bola. Se u zega suzo. Kenyo liro kepenyo fa unyo se sier gazala. Onuya. God is involved in the growth of our children. Haunu pugaja Jehovah thyo nyonyoko petasodo isi. Petas levi isi mo. Deri petasotyo isi. Kepenyo fe shashiketyo. Pojazo gaza hawa pushimo unyonyo petagajunri hokibo. Umendo jadaya. Deri Jehovah thyo suri chasodomo sunu crossgeketyo. So hari leke. Seomu telauli ro posiu ro nune. The result is peace. Vike hegelie tejazo isi. Ugo progressiono. Shalom, peace, nunne, hawaliro, tenunu, krukregele suhapuba. Sizi gaba, miraj samadi kemekri gaba suhapuba mo. Deri, tenunu krukres sedisiagele suhapuba. Sala, jahakoha leshike. Unyonyo eke penyo fa vie. Kepenyo fe unyonyo sesia gazunu ponunuya. Mu puesu chisudo. Mu telauliro. Viki higele tejae. Kepenyo fe kinuvodo. Mu posiuro nunewe. Ugo keze kenurhedi. Krista mo chagaba zedi keze kikrubo chagaba zedi kezedi.
unyo mi soru ha ko hala chale do visie kraho tejasi kense visiono hrcho ithan longchari viroko thenyo mu vimenguno sophie ugo mi soru ko thezari ugo UBC dile no thubi ba salanyo ko thezari puzo di chi do ke je ken ready unyo mi soru ha ko hala ki kru soru ko la ka chachale idi apothela chisdowe pete ke je ka chachale do me ke kre ke masani pu Jehovah te che teru za pu za ye pete nvie mo higo jido ke ze ki grupo chudi Krista mo chudi gi voria nom ha pete chse nom ha pete khasha nom ha pete ergo mo pe krusebaya ke hazo shiri inkino voria ke hizo shiri inkino voria jedo hego nyonyo mi soru ha ko ha ke lula nthezia we visie zo shiri tejasi zo shiri vision zo shiri ithan zo shiri viroko zo shiri vimengun zo shiri no go mi popo ga siba no go kheba mo no nhar bola go khasde hego nthezia hego ndie phregelim hedi hinyonyo ha ko habu nkrpinu sialeje munon tho ugo ergo sha munon tho ugo pe thasaje sidi ugo bu tenunu kredi siargeli nyonyo tsuje unhi jununu no unu krasadi jabyo tsidi ubunu unhi jununu nsilie mo nkrpri munu ugo gibageli so tsuje hego ugo Mikronyo gori kabiem pelesia. Vichamo elevino zo shiri. Ajao mu rokotunyo zo shiri. Kehezo mu asfeno zo shiri. Nochet mu prisila zo shiri. Vilabizo mu ki krisenyo zo shiri. Te jogon mu kaholi zo shiri. Ki kusuru hago ha kabiem pelesia. Nipu go mikronyo tsudi. Unyonyo teke gazuno. Nom nkinu ke vorm hasise utje. Sigese hiega za teja. Mu ke meje. Ya krose utsudi ubunu. Ujao chisli gibi no gor chisje go crossje ugo bu unyonyola ukikula thake vi chisli gibi no ugo mi popo gaja sikete fusje ke kheni pu he go chi do ke je nu po chdi ki kru soru ha go ha mu he nyonyo soru ha go ha khabie pelesia ke huburi ki kru ha go hala he nyonyo ha go hala the jangu je ugo bu ki hu ha hanunu uke pele nuri ukro hisa ke le so je ke krojiu nu neubu hinyonyo ha ko hami popoki jiri mu poti pete no basi gele tsiji Jesus Christa ke lagle zo no chaiwe amen amen je jidi ke husunu ke khriza siyo bose ugo pete tsigi le swa chido telanu pete je dasje
Terino Allah chali katala jidi ugo ke penyefa dia ke pukar nunu le kata so chudo jiti dia bo or kala sakhe living the word chili muche do chili kribodi ke tafa kribodi ke se nunu me fa ka cho prakasha su me jidi ke ze ke tho die moholina tha jiti unu ke pele mila dopi kazat thoboliro unu kazagada unu kenigada double mindedness kaza sudonye screen nu points ko petasali bi mochi ya dopi kazat thoboliro unu kazagada unu kenyechagada suha mu thage ko boliro Krisarmie, pakai kratsenga, ini kiu cedosi ke daligemo, suripo. Paboricena, ikat unu kini kata, unu kezagata, ukele kezagata. Jadi, thake kekri boliro, sehodi ludo, ini upe pilie. Dari selapi kejenu. u chau krie u ke thelimo sroba li gatola chiga jogo chilimo idi unu ke zagada u ke le ke zagada chige jeri chia vor ke hukinu ke kotho mu ke penyo fdi rna ka batiu no ni pu ur chsidi ar di mor so de ke penyo fa kripinu lu samor so de idi u pe pilie deri tola pagachnu di zeunu u khasili res segata unu ke nie chagata u kele ka zagata hawha chido les gobu lesson ta ke kilamona chido phrakelie chili kribudi ke thafa keres se nupu gaja kribudi keres se nupu gaja annu a nu ke nie ko ngumecha isi nukenyi ko ngumecha ugo pragaba section hawali ro ibimie letter kerpengu samek negecha su de musala section kerpengu mejidi ugo chido pesi chum hoba ke pulin ne gacha chayo li ro ke thodie khie mu ke sho mechigeli loving the word loathing the wicked. Chakeri uli ro chikino kepugasha kribodi verse kribodi keres senu unu kenye gacha hawa lesson ba nu kenye ko ngumecha deri enjoy ani hakenye medzagasa suhangulie unu kazagatami mu kepenyo fejo unia kajami diese gazo li ro ibri medianu sep gazo diebo se hawa bible commentary nunu sigelie diebo mu sep hawa li ro unu ke zagada habo gazabi ke nie chagawa su hapuba selano pochae met chagamo ukele met chmogada mibu semhagawa mibu pelelegen jagada mo paponu u khatchi sigamo su hapuba double minded igecha unu ke nie chagacha haigecha mie ngume chya gaja chido ke thodi nunguli I hate double minded people mu ke penyo fe haigecha joli ponia mo gaja suha nguli kidi ko kerio ker tha me fe ponu pugaja musunungugli siche Elijah themi pet tego penyo vodisie nego ki chepo kenunya badiaga hanu Jehovah u ke penyo feliro po sieme zilie deri balaliro po sieme zilie siche themi go po die yopori kelali mota isi Israel me go unu ke za thorba gada musdi ke penyo fe
ni mo da mu Elijah ke penyo fe dia ha se vori the mi go chesa ni go ke nu ke za ba de mi go bo baler sho mi go bo ke penyo fer sho hoki bo baler sho la da hoki bo ke penyo fer sho la da ha putu mo ga da mu ke penyo fe ha ro che ga za pusha Jacob po the thanuri ngu ke liye nu ke ni me sa ha ke hu bonuri ponu jabalia mo double minded person is unstable mathi soru me fe dino me pori ni pu me ke nie ki tyo che ke dio ligenja siliro po me ngu me chadaya mu ke kriu khira dio mori po me po ki cha bada di ke kriu thi da dio isi unu ke zagada hawa ke pe fe ponia mo ga su hangusha kim hi ga kro bonu ugo unu ke zada shi kinri thage kro po se ke za shde deri ger thonu le gi vi poliro ugo ke hu bo zu chri sunday ni vodi ke pe fe dier na le ger shonu chali che pe tobie ke pe fe che ke cha che ga zunu ke pe le mi go ze ke nur hidi ke cha cha idi u khabie ke pe fe che i ba zo shri Kyolapa utho matho utho chanu utho ke lulu ke vonu we dia thomo ke za ke lulu bada ya ga za me da bada ya ga za ke penyo fa ndi ke mo jorli sabada ya ga za suha le levi muzla u ke pele no gi bo costume bo se ga ba mi da ya po tigro bala no u do je chlie deri ke kritigo no udo jesuha phobia wa ya gaja mu ke pelemi ke kra kidi bola sida yaga kidi bola unu ke zada yaga awha ke tosiliro ke phumala ke phuma suha la mu ke showe u po hetsa ga bala unu ke zawa do di ke showe po hetsa ga bala jacob die te thanu pu ga ne go ke penyo volie si je pori ni penyo volie to ni je ce个 masalie ni ke puma ko mu ni nu ce 个 masalie ni nu ke ni ko isi unu ke ni ce 个 da ko ke bie bu ke puma ce 个 masalie nu ga du so ha pusha muslano unu ke ni ce 个 da unu ke za ga da o ke le ke za ga da honu nu shur hola le ga do suwe verse kribodi ke senu pu ga sha deri enjoy ani I love your law che per fa Dio pojo ni che le uni che le so haginuzo che per fa Dio crie che le so haginuzo sala ugo se che hu di bocce ga ba Krista che hu bocce di che per fa die crie che per fa crie potem crie mu po die crie di tu che dio ugo UBC di boro su hazo musu ze che ba che penyo fa die credil humoliro ugo unu ka za tu da zo do che penyo fa die crege zu su haliro kim higa ugo ke pusi ba ya prasi ke liye le me dosi ke liye ti sonie che penyo fa dio nu o va che ke liye che penyo fa dio le si ba ke liye su haginu zo njowe ani isi che penyo fa jo uni ga za che penyo fa jo crege za che penyo fa die crege zu su ha se di unu ka za ga za hani ha se ke thotsadi ke menjasa sala chakiriu unu kinye ke cha mu nu po ke cha double minded indifference mu wholehearted devotion how hangusha chakeniu verse kribodi ke die mu kribodi ke pengu ke penyofa rajalie mu ke show mechigeli clinging to God and turning from evil noe ake yau mu ajuzo akemere ndiogi ba nie kesho kechugo tyo atherda je abu akepenyofa dekha kashoko zele ketola isi no ake yau mu ajuzo kepenyofa die uke yau mu uju gaza hauha kidi bopubaga ibi me dienuliro ake yau refuge
su li ro sitri ke je die bo se mu ha li ro ha po ya pie pe kre ga wa mi bu ngu mo ga ta su ha pu ba shi conceal se ga wa pie secretive se ga wa su pu ba shi sitri sla ha po ya ke wa mu mi bu ngu mo ga ta mi bu ngu le ken je ga ta pe kre ga wa su pu ba se sie a zo my shield ke je su ha li ro magini ke je die bo se ha li ro chi pa hi me de her che ga nu u zu thơ chỉ có vô u vào lại cái view nu u ya cái ba u protect cái ba su pu ba che ha la no Bible commentary thu ya ga Adam Clark poe pu ga poti ke kranu ke penye fe u bu si zi di ke me kridi ke me je sa mo ga ti ni ya che mu si ga ti go nu ke penye fe u si trio u ke yao zo isi Deri hoki bo ke penya fe ubu miye melody ke shoze di per hieso mo shoga ke shoze di ter herso mo tso mo shoga tinia musu tiu nu ke penya fe u maginiu u shield u ju zo ga su nu le le mo shoisi pasi die Sarah pengunu pu ga u ke penya fe die pete me sazo pue 보기 르지게리고 야리아 이시 티즈토 디우누 쳬파히메 우르니에 게미에 토니에서 모리 게미에 토고서 게미에 토고서 우 헬메두 우츠레우 수데 서시에 게크리울리로 우르주 모지에 차우 shield 무소 아니야 무 chili tu ka shue pu ga ke penya fa noe a ke yao mu a juzo isi ugo ta ke kri boli ro phone krele li ro screen nu ya ke dola ugo screen protector bo sa se khese ya ni ko bo tempered glass screen ri se u phone nu khe ya su li ro u screen nu go le ke dola moro pet te di ka sa khale mo cha ba mu di pet te be cham hawa ya sala ugo screen protector bo kribie u phone ya ragoya mu suro su ba ga we le mo da ya si mo da ya ke la mo na su we transparent ga zala deri pete ga sun ye screen we phone ragolia mu sun hinu no le la le ya screen nu ba ga zala protector u ba ga zala a phone bi be sho ma de idi we le la ya sim hi di ke penyo fe u ju u ke yao selia musuli ro u camera podie ki bagazala verse kribodi keresina a camera ndienu ba kerdieno sorry a camera ndiegi ba isi poe pula gaja nye ke shoga chugo tyo a tharda je abu a ke penyo fa dekha ka shogo zile ke tola a tharda je ibri medinuli ro withdraw pabo vordi u kubadi u tebadi tyola gata u khagawa withdraw chagawa su hapu ba shi poe cheli zokeshuwe tukeshuwe pothau mu gerjemie ka shokechmie thau hemet zagasha so anguli a clear line of division between him and the evildoers. Ke shoga chugo a therda ji a ke penyo fa khagasha diego zedio idi popi lela poe suppose ke per rodoshi suppose ke krithodoshi suha rigemet zagawa suha ngule hanule se legi vi boliro we suppose ke per royashi we suppose ke krithoyashi supo penyodi thuyashi uki krugamo ke krimie suppose associate siashi ha me thorzo ga suha pusha geklamon smie utesbie ke phuma chaunu gerje chaunu wada legivi suha rapi ge zala sala poe suppose ke perowashi suppose ke krithowashi su hemet jagasa ngulia sala me puya gaja show me your friends and I will show you your future you see
nzemie ape kese je siro a in future che je sile do busu do isi ke pele mi liro ke phuma mie mori pele ke mo mie je ke pe romo sho ke je si ke bori bat tu zo musu liro japu che ke do la ke pe nyofa dile give you mu ke khriu se di ke phuma mie pele ke mo mi ki japu che mo sho ke la semua sho ke la su ke pe ro ke zo bat tu zo musu saba mo sho evangelism la dile give you japula saba mo sho deri u ke lulu ke junu ke phuma che ya ga ja su ko ha zedi o boundary u khokri tuli mo sho ni ke sho ka chugo tu athar da ji no mu a o ke lunu ke sho ze mu ke phuma mi ze ke pe ro ga junu khokri tu ga ba line so ha me chaba mo mo ga mo Israel mi kom hidi Elijah pukashim hi hokibo ke penyo for shoba hokibo lavo balder shoba da igecha metchli ke mo boundary u line metchli mo ga chaba da yaga chake news la ke penyo for resili mu ke show metchli isi cling to God turn from evil just so ke penyo for bu u theze ke liye mu ke pe kanunu u ke la ke liye verse kribo di care suru mu kribo di care thengye held by God, delivered from destruction. Ndiyegize amengu bileje abu hilige dola abu akemeru la mengada heje isi amengu bilie siliro a kelalito mu no chenu geje husi dolito isi ndiyegize amengu bileje sustain me according to your promise. Amengu pilie ke suha verse kribodiker surnu zo shiri kribodiker thenye nu zo shiri vakenye pusha amengu pileje dioli ro ibrimi dinu sam kheni ikeza diebo se hawali ro u ya pie ke liye suha pubashe u support se ke liye suha pubashe ndiyo ki ze ke penya fono ame hi bileje ame ngu bileje mo aya psje ke zo so apu bashe thakepo no experience nje bo se di nje mi ko ki pu ba levi morim habo sigile bo phakasa bo sili di no vo mi ki pu ba levi theje ka sa bo levi mori phakasa bo sili di vo mi ki pu ba levi de mi ndiu pelemo suwe pelemo tore suwe ke thon hemode idi mi krawe pelemo balibi de no ke thog zo susi tu bazo sla no pu bazo ke thole de mi pori peleba moda musu tiu no ke krimi boy to ladi pupu ke baso ha ke thoho ari si wada ho ari ngo wada ho idi mi boy nya pi ke sunu no pu ke baso ha sunu nyalia n support se liya mo njapu se liya mo sugino miri pelela liya semhi ge zo die yap u yap pi ke liye so hapuba mo ke penyo fa die medzigile no ke penyo fa die utho u yap pi se ya ga za so hanguli ubu ke menganu phida ya mo ga za so haringuli ke penyo fa die ke menga ta le vino no urgo sia ga za u ya pi sia ga za swangule juda verse me fe di no ngule Jude 24 ze sie ni go pi mesudo ke to no ni go urgo se to le view isi ni pi mes ke to no ni urgo to le view idi ke penyo fa pusha chili se tenye me fe se no bu ga Jehovah mie pongu poniliero puesu pichago che ke metisia hepi meslieri te zulil ho Jehovah hedie tesatu ga jala isi ke penyo fe uya piesia ga ja suha ngulie ke penyo fa diegi thagele gi nu ni puwe
ur gosia gaza u mengulia gaza ke mangada le ibinu nu utsusia gaza so hangulia jido unyo go mesuru la theja chalie unyo hago ha jie ke kraza tie nyoran nyo chabalyo me chabalyo chatolimo hape tinu ukrnyo meragaza hape tinu ukrnyo ke kruhi semor gaza thaunuba chabamoliro tiche po zomoza mori tiche po jiza paro chato dodzegaza chato sedigile so achudo chato gazunun nichunimi uthoginu parliamo ukronyo early di ukrohi gasa umengubadi utebadi ukrohi sidi hogibo ugo walker koriseya nichumibu sukonori basha idi to dodzbadi early di to ser to lia mo nichunyumye to kelinye ukronyo uni thoria arianyo nye to sedegelie sukoharira kraba uni thoria zo unyo to sedegelie ni kepenyo fe umehippilie umengulie uteslie urgolie o crossdi ubunu thalegedo suha ubawe salanu chaseu kepenyo febu uthezegelie held by God mu kepuka nunu ukalagalie delivered from destruction cha diu mu thalauli ro diese chigamako melegawa mu ke shoko pejogawa hawanguli rejecting the disobedient and judging the wicked noe chunu ke jogo mejiduya ke mogo pette khawate hasse ke jogo hare ke me chozozla noe ke junu ke jogo pette nyohrum hidi vawate sla an japu dieko ani thelaunu verse kribodi me fenu ach pridi peya mu a nchapi gori priya isi hanu sigile ke penyo fe diese cheke mogo mu popetue ga jago pejowa ya ga ja kilamun ke penyo fe chapi ke thozo ga jala poesmi pejowa ya ga ja swanguli ke penyo fe diese cheke ga su hali ros lanu ke penyo fe ke pri nuri parmosho konye bo pette hela so do ga ke thodie puje miengu mobari ke penyo fe u kelhu miengu ka mo pette nguba sala ke penyo fe diunu po die ze sidi thasomorso ke klamon poe chapi ke thozo ga jala chili tu ke so we ke penyo fe khr ke pri hawli ro ke penyo fe miche ga ja scared su hapu ba mo english no scared isia deri su pu ba mo ke penyo fe pri ge za miche ga ja su hanu nu mo hogi bo lesikino uni chugi ro kraba u ke pa tham yego bo ngume chri u mi u pri ge za si ge chri baya ke pa tham yego bo ngu ni mo di u pri ge za mi che ge za si ge chri baya sala ke pa tham yesem ye ze ke sero mi che se di ur chli si mo ge za si ge chri chla ya de si ge za mi che ge za su pu ba mo de te ru bie u chri u pri ge za su ha pu ba mohanu ke penyo fakr ke pri so haliro ke penyo fa hu ga zala ke penyo fa me sa ga zala ke penyo fa chapi ke tho ga zala ke penyo fa diezet se ga zamu se ke mo pe tesi ga ba ni pu ga zala we po pri di lu mo so ga za su ha pu ba we ibi go ker sere ponu ri ti wa ga za ke penyo fa jinu le ti o ga cha hakimi che ga za se bo zo isi. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kepenya fabu upe jowa gado. Suwe kimiche gaza thozo gaza ibitu ga suwe pusha. Isaya he soro kenyi no puga deri a hai ga cha themiu ma hodyo. Ponu rnyo
mu por fe nu je nidi adie si pe chagaju. Who is humble in heart and trembles at my word. Where kepenyafa dia shugaja mo kepenyafa shugaja nu dia jesu ha parba momoga gaja suha uto le pressike dia je chega moko melega wa hawanguli mu keshoko pejogo wa rejecting the disobedient and judging the wicked. Kepenyafa chapi chega sunu pola criteria meji mo shogaja gaza thosa temya ha adieu sidi zeba momoga gaja suhaso kiklamona dia je chega mo pe jowa gato muli cha dia ha ha lesson ba mu telano ha ha zedi je do ugo family month pemadi ki kulari chagobo telano se gaza sidi ki kugo ki ku chidi vorga ba u to perpete chesen ba we je do sigile ka tho diu khie mu ka sho mechigile kim hega poliro unu ke nie ga cha mu nu po ga cha hari musha ke nioli ro ke penyo ferzilie mu ke sho mechlie seuli ro ke penyo fubu u tezelie mu ke pe kanunu u ke lageli dioli ro die zeche mo ko melega wa mu ke sho go pe joga wa sala thelanu hapo lesson ga ba family sunday mori u go family month mejidi ke hu ga ba honu u go la mu ki kru la kepele ki kru go la ki ga ja ko bo se u go honi ho chili biga. What does this mean to our UBC families? Nkikula akikula pocha kidibo baga poliro kikru kezedi kepenyo fadie kriegele ha hasedi ujot smosha bizo UBC no kikru petebu o kikru no kepenyo fadie kriegaza so hasem ha to kemiye to kezat to bochigile so ha umengu kezat to bowe. Loving God's word together as a family. Muhauha silige toy mekrnyo za tuzo. Mekrnyo ke kari unyonyo jorli mahodi panya paragaja. Unyonyo pethadi ukirhege je ichya. Deri utho ke chosmo shoga je suhalio. Kepenyo fa diu sedi akiku petha teke mur goba momoga ke su uke choriese mo sho. No su chile mo ba je no nyonyo gi panya parabari su ha puri pochaba mo lavor npe ba zo sala no njao chile ba mo maga ni ponyo mi jonyo ko mi krnyo chega ba go ki kruse ga ba go ha uja ga mi those nki kru khohibie nki kru bunu ke penyo fa dia khigele ke penyo fa dia shugele ha ke pusie puri ha ma to ke mi thozo we mo vorga ba ke pelimigo je do ke penyo fadier na ka ba pe teri hawanu u he se presa sake ki ku ke zedi ke penyo fadier presi ke le su ha chile ba victor sa se sa sali je verse po ke nie erbi presogamo ke ze perfect krasali je ki ku ko bo ha chile mo ba ro sedeli je tekra hawnu go family man observe se ba ha pocha poza wala no chaba ki kru thao le ka sa se ke dola mikronyo go ujao le ka sa se mo choga zala u go ha go ha ke pu ba chli mo ba ro no thie ji zunu se de di ki kru ze di ke penyo fa die prali je prodo zli je ke kra prali mo zo shi verse ho yo ke se ginuri se de li bi deri ki kru ke ze di ke penyo fa die praga za ke penyo fa di u le me do ga za Gazaga Swabu, Hotokemi yet Totsuje. Sala, Kiku Kazedi, Kepenyo for dear Krigelia, Hamia Torzo, Kenyuliro, Kikunu, Kepuma, Mumet Zagazakele, Suha, Besegili.
building a culture of rejecting evil. Men nyo mo li ro chi tiu nu unyo nyo. We visse potu sedi u pe thawa ni bari kizu we ma ke krase di unyo nyo. Ha ge za pe tha ge su chba de. Hogi bo unyo nyo go ke zo bo se bo u ke zo ya. Musuli o le skinu livi chazu ze mi ze ke peroba di sigili digo bo se bo u ke zo ya. Sidi u ke de these ya. Ai a chीज बड़ी से पे था मैं नो क्या नो सीले दा इदी होगी बो ओ केरी थे से या के शो वे उन्योन्यो बु के वी के शो सी को क्लियर रेगा दा मो सी को क्लियर रेदा ले वी सुनो थे थोचबा के शो वे उन्योन्यो के ग्रुप के थोचबा दो के सुनो उन्योन्यो बुनु के वी के शो सी को क्लियर दा के पुमा मो के मी थोचा 아니 하 시코킬리 뭐가다 하와 러세리 게쇼웨 수츠바 슬라 미크르뇨고 우자서 우뇨뇨 부게 토디오 시메츠리디 포투 무게 크르가자 메즈 무 리게다 미토 게 미토 차오 무게 저 차오 시메츠 둘리 모셔가자 수하 우자투웨 무 미크르뇨고 수누 가사시케 Kikrimori kikru kemedza sidi vorga bago young families young couples kori encourage sia hawa hatse gado remo deri hawa ujawe unyonyo medza ga bagi ubunu kevi ke sho sikokrit tu gile hawa meye thorza pitsa si ga danu ope thabari ukhroi bari soha sire thorza chile givi poti givi thozu unyonyo medza ga bagi ubu how ke kr how potu how vi mu how sho ike je suha sima chu tu gile suha uja we mu how nu u kha ka sala sikhe so sie seuli ro ke meje gele tiu nu ki cruise ke penyofa merer gele ke penyofa mehi gele merer gele relying on God as a family in times of trouble ki kruno ke meje ga za chana levi ke je ka chofa levi si ke je tivoya de si ke je ti nuri me krno za sa hamo ho ke penyofa ba ho ugo ke penyofa mo ho do ugo ke penyofa ki ke crocha do ke penyofa ugo cross do ke je su se di ugo unyonyo khoi sali mo so ke je ki kru khoi sali mo so ke je su ujawe mo ro ho ki bo me krno go unyonyo bunu unu tsper ba da ya kemeje gelegi utozozu romiche unu ke ruka rocha mu unyonyo bunu hamole idi upe thawara ya suha ke thotsu tude mikronyo jae ke penyofa merer geli ke penyofa githa geli musunu we mikronyo ko ke riya chasmo sho ke suha lebawe thalaunu ki krunu ke penyofa krike prijoli besse geli developing the fear of God in the home ha ke pushike uja ke me thosa ke pusipuri ke penyofa ke pribu uki krunu bagile unyonyo ki bagile so hazowe mu ha hazidi chi do a thelanu mi ponyo gori tefumi gori chelasana ba tefumi ki krunu uja chamo so bigeda tibono bawe tenumi mi jonyo go uja chpevi seba mu chele bazo de tefumi ke kra ki kru theke ge zunu ki kru go ge zunu ki kru chatha ge zunu 그 다그즈노 테프미게 크라 오자츠 사모저 그저 디보노 바웨 뭐 제도 디하고 할레디 우고 게제디 깨펠레 키크루 깨페뇨 프크리 깨피 키크루 베세 그저노 미크르뇨고 베테리 우토 우타올레가 살라시디 우카피 깨페뇨 퍼치길레 소아 치게 키크루 게제디 깨페뇨 퍼 디크리리에 키크루노 깨푸마 우메 찌가저 켈레 베셀리에 깨메제길레 티우노 키크루제 깨페뇨 퍼 메르리에 mo ki krunu ke penyo fa ke pri joli pesele ke penyo fu buja bi podi ke pugilim ho kumo khasli thena Nepu
pu dear na le de ogo response no in response to the word ogo ze zari wo kilala do po die kakeshi ko no tatio shochili ku hepengwa suru ogo pete ge ze shetadu na 저 버티 개비 바보도 하고 가벼고 저디 해가부 vor 그렇게 그게는 누 쇼 인자부 저길래고라 바우리 저도 해고 뇨뇨미 소루 하고 앞에라 vor 카 카피에 저가 사길래 티보 저길래 하다리 베지오에 해고 마토결 그 하고 저길래라 그 대제 카피엔 지야웨 오고부누 루시어리누 인게 크리스티레디 인게 디누 우야게 니메츠디 도길레 메츠지 아니부 해고 우리게 그게전누 누쇼레 해고 쇼츠고부 호즈 리레게스틀리지 해고 디에 제도 디누 실레 니부 해고부 디에서고서 실레디 츠무 제겔레미에 츠지 해고 겔리비에 기스겔레게미에 해고부 Ndienu Talia, Ndienu Hugelimia Tsuchi. Ekanyapu Hekor Shogmato Gotsiledi, Gekoketsila se, Sajula Pado, Yapu Ndienu Pugesugimhi, Buti Telazade, Hakerekakra, Rizek Sedo in Pugesugimhi, Anipu Hegobu, Ndienu Talemu, Hegobu Kevikesho, Suar Shik Hogekiledi.
Ndiezenu Takeli Metsapreche. Me Pori Kabie, Kemeje Gatza, Kemenga Gazino Sowa Hiche, Deri Hegobu, Kremerumu, Nepu non Togum Pugazer, Guleche di, Jesu Christa, Kala Kelizan Chasiawe. Amen. Bala Ledamo, Ugo Jet, Kepesimo, Ushatibo, Sela Ledo, Ugo Kepuga Vorgam Hedi, Sales Day, Ugo Chitia Sales Debo, Babagado, so Hakepu Vorge. Ugo Kershoki ha we badaje mu ma fucking musebadi Ugo tsumokcho tivoli ro Ugo Kershoki ke sabo tsulagdo la kini ke fala Ugo sales de ha sije sales de hanu ha committee ke krikeza patogesa sogosa ke puvorje mu ache dori hagos professor kazala sudo Nyeke hubo shiri tsile ke view nu kagesu nu Sukira ka shiri Manyamara shiri Ganya gara shiri Mori Nye le toka tsile ke vi segosu nu Kasidi Ugo hanu nu Mangu ki lego sedi nu Gengu bie sebadi Kero shoki tsumo ki shotiu nu bie se Ugo kero shoki bo tsulagado suha Nuke hubo shiri ke kuila seche Mitu tevo biedo muhanuha ha usasagado goliro tshu tsasagado suha ke puba la ke hubozo shiri ha lebadin hanurik yeseje UBC fried chicken ha tsalasado mu hanu shiri ke hubozo shiri bige kroi yeseje suro nye khasile ke vi ganya gara mori tatu mori ruti ribe khasile vi Jumble cell num hanya kaslevi Nipu mori gab na menyegar kaslevi hanyam haram lechelerhi kizate kese mogasho tools implements agor kaslevi mori furniture mori fabrication nu tsekelie kaslevi gaki mori mhapekibe kaslevi mori kho Mori handicraft selegevi Mori garage sale du nyam hanya viba mu sele viba zogeza semhezago before kaselevi ruti kamenya ruti sokori ribye zesedo seshet nye kiri ri kaselevi mu ugo hanye health checkup hahari bagado medical doctor gori do zabasla vordin hanuri nge health checkup ritsus levi seshe ke pulas ke ne boliro ugo vordin ke ze ke pekro dinu ke ze sales de ha baliro kevatie buffet bo bado mu buffet ha no ha ke bo zo shiri pièce ushezanya megoro pièce ke kreme gori pièce dinu Hanu ha vorgets hanu nuri ke ze ke pe crossage ze suzenu ke pe shizia la furzazla je do ke hutile liro paliro buffet ke do zela sodo sola pige mogo pila se je ze suzenu ke pe shisemu zanyo ko togo rizeba sola ni ke hubo zo shengule ke mogo pige ko presaje ze suzenu ke pe shisa yo pe tebije